Ngiyalibingelela bangane lezihlobo ngegama lenkosi. Namhla singena kusifundo ngoNkulunkulu esimthandayo. Ungubani wenzani nxa siphila emhlabeni olenhlupho esiphila phakathi kwawo. Ikakhulu kulesi sikhathi se-COVID-19 nxa siphila sinje ungaphi uNkulunkulu uloko kutsho yini phakathi kwalesi sikhathi. Ngiyananzelela ukuthi abantu esikhathini esidlulileyo abanye ababizwa kuthiwe ngama-deists abakholwa ukuthi uNkulunkulu khona yebo kodwa kaphatheki kala ngcenye kokwenzakala emhlabeni kahlanganyeli kala ndaba unjengomenzi wewatch nxa umuntu enza iwatch angaqeda ukuyilungisa ayibeke laphana iwatch isizihambela iqhube uphondo lwayo kuze kube isikhathi lapho yakufa khona. Umenzi wewatch kabuyi abe lengcenye kuleyo watch. Nxa kungaba lo muntu olengcenye kungaba ngomunye umnikazi wewatch oseyithengile ongayikhangela ayilungise. So uNkulunkulu laye angaba njengomenzi wewatch esedale umhlaba wakho ngokuphosela wawuyekela kunjalo wakuyekela kwazihambela kuzazi kuyophela bokuphela khona na. Ngifisa ukuthi ngibale amavesi athize eBhayibhelini angasichasisela nesimo sobudlelwano bethu loNkulunkulu emva kokudalwa kwethu ukuthi kambe angabe esaselakho okokutsho lokokwenza sithini thina sisalobudlelwano la yini uyasinakekela yini sesizintandane yini kumbe kulungile konke. IBhayibheli lethu kuMateyu isahluko 29 liyakhuluma ngizafunda amavesi ambalwa lapha. Uvesi ngu-29 kuMateyu silalele lizabala lina ngamaBhayibheli enu elilawo ngendimi elilazo kumbe isikhiwa kumbe isindebele kumbe ishona kumbe isotho kumbe ivenda kungaba yiluphi ulimi ongafunda ngalo. Mina ngifunda lapha ngesingisi. Uvesi ngu-29 ithi yona, "Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows." IBhayibheli lapha liyakuveza obala. Okukhulunywa lapha kuyacaca. Uthi yena uNkulunkulu kambe imizwilili kayithengiswa yini ngepeni imibili. Kepha akukho umzwilili owayo kungasiyo ntando kaNkulunkulu. Abe sekhuluma amazwi aduduzayo lathabisayo. Uthi nezinwele zenu uqobo lwazo zibaliwe ziyaziwa lunye ngalunye. Oluba bengifunda kuMateyu isahluko 6 bekuzathiwa inwele lezi nxa lusiwa unwele olulodwa uNkulunkulu ukhangele. Uthi yena uNkulunkulu uyanakekela thina singabantu bakhe, thina siyizimvu zakhe, thina siyikho konke akhangele kukho. We are the focal point. Indawo uNkulunkulu afake khona amehlo akhe usuku ngosuku. Kusebusuku, kusemini, kuntambama, kusekuseni amehlo kaNkulunkulu abhekile. Ayabona uhlupho lalapho hamba khona. Izinkinga zonke, imijibila yonke ethiweyo ephambi kwenyawo zakho, lakukho konke okuhlukuza impilo nomphefumulo uNkulunkulu ukhangele. Nxa ngifunda lapha njengoba ngifundile isahluko sikaMateyu lesi sisifundayo esethe izinwele zona ngokwazo zile nombolo zibhaliwe zimakiwe zilophawu unwele lunye ngalunye lolophawu ukuthi nxa lusiwa uyalubona uyalwazi. Nxa uNkulunkulu ebona unwele lwakho lulodwa lusiwa elubala ukuthi unwele lomntanami soluwile. Nxa lujibilika lusiba mhlophe unwele uguga elubala ukuthi umntanami inwele zakhe nanto lokuqala solumhlophe nanto lesibili solumhlophe. Kambe njengoba ulumkhulu kulonwele lwakho, umkhulu kulesiparo, umkhulu kulomzilili, umkhulu kulale inyonyana
encane kangaka uthi uNkulunkulu angeke ngikhuthe ukubona, angeke kwehlule ukuthi ngikukhangele ngibone lokho okuphathelana lawe lempilo yakho, okukuhlukuluzayo, okuhluphayo, okukuhlukuluza kakhulu uze uphose udele yona impilo. Ngifisa linanzelele ivesi engifuna ukucina ngayo kulesi isahluko sikaMateyu, ngingakayi kwamanye amavesi yile. Uvesi mu-29 nguye othe kambe isiparo esisodwa ezimbili kazithengwa yini ngendibilishi ibe yinye. Wasesithi yena kepha nxa isiwa imzilile kakukho ngitsho lo wodwa umzili owa uNkulunkulu engavumanga. Ngamanye amazwi nxa umzilili usiwa uyi-1 kumbe uchawa irekeni kumbe ugulile kumbe udojwa lukhozi, nxa umzilili oyi-1 usiwa uNkulunkulu yatsho ukuthi phakathi kwemizilili engamabhiliyoni lama-trillion lama-whatever inamba ongayibala nxa umzilili usiwa uyakwazi. Abantu emhlabeni kathesi bakumabhiliyoni, ngicabanga ukuthi inani lakhona selidlule i7 billion, ngicina ukubala kwakuthiwa 7 billion. Nxa uNkulunkulu kusiwa umuntu oyedwa phakathi kwe7 billion uyakwazi, uyabona, ukubonile, ukukhangele, futhi nxa esiwa lo ofayo uyalala uNkulunkulu uyabevumile. Ngifuna ukuthi sisayiqala imbali le ndaba le sibe kwazi ukuthi kakukho okwenzeka emhlabeni uNkulunkulu engavumanga. Ngalesi sikhathi siphakathi komkhuhlane omubi weCovid, siphakathi kokuhlukuluzeka, siphakathi kokuhlupheka, siphakathi kwesikhathi esingavumiyo ukuthi silibale. Kodwa noma kunjalo ngifisa ukuthi lazi lokho uNkulunkulu ubalile impilo yethu, ubalile insuku zethu, uyabala amanyathelo ethu. Each step God counts your steps. Ukuthi usuhambe amanyathelo amangaki, uvuka ebusuku ekuseni, uhamba imini, luchona usuku ulala, God is aware, God sees, uyabona, uyaqaphela, ukhangele, uyazwisisa, uNkulunkulu uyasithanda kangako. Ivesi engithemba ukucina ngayo ngu-30 ithi yona inwele zibaliwe zile nombolo. Uvesi 31 ungesabi wena uqakatheke ukudlula imizilili eminengi. You are more valuable, you are worth more. Ulesisindo nxa uNkulunkulu ekhangele uligugu elidlula imizilili eminengi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu kuthanda okokudlulisa, ukuthi kakulanto ngaphansi kwelanga ayithanda njengawe. Ungakhumbula phela ngoba uNkulunkulu uzowakhuluma ukufanekisa ukuthi usithanda kangakanani. Ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka ilizwe wazi wathumela indodana yakhe eyodwa ukuthi lo lalo okholwayo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngenxa yalezi izinto ezibalisayo kazange aphonga uthanda wathula, uthande wenza, uthande wazi wathumela indodana yakhe, uthande waze wehla weza phansi yena, uthande wazi wazidela impilo, wanikela impilo yomntana wakhe uJesu owasifelayo, wachitha igazi. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakwazi ngebizo lakho, uNkulunkulu uyakubona, uNkulunkulu uyakwazi lapho odlule khona, uNkulunkulu uyakwazi lapho ozadlula khona. uNkulunkulu ukuthanda kakhulu okokuthi uyenze investment, great investment, ukwenza ukukhulisa umnotho wezulu. Wenze investment ngoba ufuna ube ingxenye yomnotho wezulu. Unjalo nje wena uzibona ugogekile, wena uzibona uyisicubi, wena uzibona ungesonto yalutho phambi kwamehlo kaThixo, uqakatheke ukudlula imizilili eminengi. Ngifisa ukuthi singakayikhatshana ngikhangele isahluko sika Exodus chapter 3 verse 7 kusiya ku-8. Isahluko esikhuluma ngendlela ekukhethekileyo lathi imbali ka-Exodus chapter 3 ngiyibalise ngingakafundi ivesi. Exodus chapter 3 sihlangana loMosi eselusa izimvu zikayisezala uJethro. Uyahamba enkangala, aye phakathi kwenkangala katshana kwekhaya,
ezama ukudinga ukudla kwezimvu zikayisezana. Nxa ehamba lapha ufica enkangala izihlahla zilutshwane, akulazihlahla ezinkulu ngokamashirapu okuyizixukwana njengamagwenzi. Nxa ehamba ubona igwenzi elichayo, lilomlilo liguqelwe ngomlilo, kodwa ona amahlamvu egwenzi kawatshi. Abe sesithi uMose, "Wothi ke ngisondele ngiyobona ukuthi isimanga bani lesi, igwenzi liphakathi komlilo kodwa kalitshi." Nxa esondela eduze liyazi imbali, uthi yena obhalayo lapha, uNkulunkulu wasekhuluma wathi, "Mose, khulula imbatata zakho ngoba indawo osumi kiyo ingcwele." Nxa uMose ekhumula imbatata abe sekhuluma loNkulunkulu, amavesi engifuna kwafunda ngithe uvesi ngu7 lo8. Amavesi la alento emangalisayo engifuna ukuthi siyikhangele. Exodus chapter 3 verse 7 and 8. Amavesi la njengoba sengitshilo ngamavesi amnandi, ngamavesi alembali enhle, ngamavesi azasichasisela ngokunakekela kwethu kwaNkulunkulu asenzela khona. uNkulunkulu njengoba ngitshilo uyakuthanda kakhulu. uNkulunkulu njengoba ngitshilo uyangithanda kakhulu. Exodus chapter 3 verse 7 lo 8. Ngiyafunda ngesingisi njengoba ngitshilo, wena uzakhetha iBhayibheli eliseduze kwakho olalo olibalayo. Uverse 7 inkosi yathi, "The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. And I am concerned about their suffering." Verse 8. "So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and a spacious land, a land flowing with milk and honey, home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites." uNkulunkulu uthi, "Ngizwile, ngibonile." Nxa eqala uthi ngibonile ukuhlupheka kwabantu abami eEgypt. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yalabo ababakhuba njengezigqili. Sengizile, sengehlile. I have decided to come down. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ukhuluma imbali lapha, uthi yena, "Ngiyezwa ngendlebe, ngiyabona ngamehlo, ngiyasukuma ngenze." uNkulunkulu kezwa kuphela, uNkulunkulu kaboni kuphela. uNkulunkulu angabona ukuthi sekulohlupho, angezwa ukuthi sekulohlupho, uyasukuma. Siyabonga uNkulunkulu, uyasukuma azofika lapho uhlupho lukhona, angene abe ingxenye, asindise. Uthi kezi kuphela, uthi ngizwile, ngibonile ukuhlupheka, njalo sengibuyile ukuzolikhulula, to deliver, ukuzolihlenga, ukuzolikhupha, ukuzolisindisa. Ngisebenzisa amabala ambalwa: ukuhlenga, ukukhulula, ukusindisa. uNkulunkulu usebuyile phansi ukuzosisusa kulezo zinto ezihlukuluza impilo. Ngifuna ukuthi ke ngime kancane ngike ngikhangele wona umqondo wokusuka kwaNkulunkulu esiza. uNkulunkulu engikhulume ngaye ukuthi uNkulunkulu walithanda kangaka ilizwe, wathumela indodana yakhe eyodwa ukuthi ilo lalo okholwayo angafi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngiyakwazi ukuthi ubudlelwano bethu loNkulunkulu naturally ngemva kokungena kwesono asobudlelwano bobungane, kodwa noma kunjalo uNkulunkulu ukhethe ukuthi asizwele nxa sesohlutsheni. Isono sesisibhuqe
sasihlikiza sasihlukuluza sasikhipha ubuntu sehlisa izinga lesithunzi sasenza sangabe siyintwana nje saba zimvemve isono sadiliza sahlikiliza uNkulunkulu sakhala kuye uNkulunkulu nxa sesikhala kuye sesibhuqa isono uthi ngiyabona vele ngibonile uhlupheka ugiqika uthi ngizwile ngiyezwa nxa usukhala ufuna kusizwa uthi sengisehla sengehlile nanku abe sesithi wozani kimi na lonke elisindwayo nelikhatheleyo mina ngizakuliphumuza thathani ijogo lami ngoba lilula lomthwalo wami awunzima my yoke is easy and my burden is light uNkulunkulu osithandayo uyasilanda nxa sesisohlutsheni esihawukela ebona ukuthi sisohlutsheni athi ngisengibuyile athi kuMateyu wozani kimi lina lonke elisindwayo lelikhatheleyo mina ngizakuliphumuza abe sekhuluma amazwi amnandi kakhulu thathani elami ijogwe ngoba lilula lomthwalo wami awunzima umthwalo wami ulula uNkulunkulu sithembisa okuhle usithembisa okumangalisayo ngicela ukulinxusa bazalwane abathandekayo ukuthi uNkulunkulu nxa ususehlutsheni ungaze waphela amandla uthi khala ngoba nxa ukhala uzakuzwiwa awuzukukhala kusala ungalamuntu ozwayo uNkulunkulu kasoNkulunkulu lwalo ongezwayo kulabanye abakhulumayo labanye abangakholwayo ngoNkulunkulu ngendlela engikholwa ngayo la ngendlela engicabanga ukuthi ukholwa ngayo abathi uNkulunkulu kalandaba labantu kaphatheki emhlabeni kahlangani labantu besono uhlala ezulwini nxa esezulwini kazukwehla uhlala khona le vele kalandaba wadala kuphela yes bayakholwa ukuthi wadala nxa besithi wadala bathi wadala waseyekela ukuthi uzihambele wakuyekela kwazihambela umhlaba uhamba nje uqhubeka siyaphila kusela umuntu lendaba lathi ukuthi senzani ukuthi sihlupheka kanjani ukuthi sidlani ukuthi kunjani emhlabeni kalandaba lokuthi kuyaphela njani kaselandaba ngifuna ukuveza abantu abakholwa kuthiwa ideism ngama-deists bangama-deists abanye abangakholwayo vele ukuthi uNkulunkulu uyakhona abathi kakekho kuthiwa ngama-atheists abakholwa labathi vele kakula uNkulunkulu yikho sihlupheka kangaka sizazibonela yibo abathi nxa sokunje survival of the fittest olamandla uzaqhubeka uyaphila so ufukani besunduzana kungaselandlela ukuphila enhle ngabantu abangakholwa ukuthi vele kuloNkulunkulu abakholwa ukuthi kulokwahlulela abakholwa ukuthi kuzaba losuku lapho abantu abazakuziveza batsho ukuthi baphile njani i-accountability abakho accountable so bayasunduzana benze yonke i-corruption hambe esibhedlela angakunaki engunesi ngoba vele kalanda ukuthi kawula uNkulunkulu akwenzayo yiko kuphela khona indaba kumbe udokotela kumbe uyini ubuye lapha e-church ufica abantu abakhathali ngoba lapho le church esikhathi sakhathali sengathi siziphilela uNkulunkulu kakho uye kungaphi kumbe kuyiphi indawo uye kuyaphi indawo ye-service okumele ukhale abantu besenza abakufunayo besenza imali ngoba le church njengoba sithe church kulabanye abachumayela inzuzo abachumayela ukuziphilisa abangalandaba lesiphetho sabantu abantu bakaNkulunkulu bayabuya e-church bafike babe abused ngoba akusela judge akula uNkulunkulu akusela lutho impilo yonale sithatha nje ukuthi kuyaqhubeka kuye kufiwe kuvukwe kufiwe abantu kube njalo kuphele ngifuna ukutsho iqiniso uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uyezwa ukukhala kwabantu bakhe uNkulunkulu uyabona ukuhlupheka futhi uNkulunkulu uyehla I am talking about a God who can come down, a God who comes down. uNkulunkulu oyehlayo azosindisa, uNkulunkulu oyehlayo azohlenga, uNkulunkulu oyehlayo azobutha abantu bakhe abakhuphe ohlutsheni abase endaweni enhle. Isihloko sendaba se-Exodus lengibalayo yikukhululwa kwabantwana boIsrael eGibhithe besiya eKhenani. uNkulunkulu nxa esiza ezokhulula abantu bakhe ngabasusi endaweni ebachiye eguswini ubasusa endaweni ethize ehlukuluzayo ehluphayo esibenze baba izichaka lezigqili abase endaweni yenkululeko abase endaweni yempilo entsha ngabasusi kuphela endaweni place to place ubasusa phakathi komumo situation to a new situation
ubasusa phakathi kokuhlupheka ebasa ekukhululekeni, ubasusa endaweni yokuswela ebasa endaweni uthe lapho okugeleza khona ubisi lenyosi. In the place where there is honey, inyosi yikudla, ubisi yikudla, besuka endaweni yobugqili, besuka endaweni yokuswela, besuka endaweni yokwehluleka, besiya endaweni yokuthola, endaweni yokuzuza, endaweni yokudla. From the land of nothing to a land of plenty, besuswa endaweni yokuswela njengoba ngisitsho, besiya endaweni yokusutha nokudla nakho konke. Uthi yena lapha nxa ekhuluma uMosi ebhala Exodus le. Exodus chapter 3 yimbali kaNkulunkulu ebona uhlupho. Kuyini ophakathi kwakho? Kuyini okuhlasela impilo yakho? Mfuna kwazisa ukuthi uNkulunkulu uyabona. Usebonile. Sekusele ukuthi aeze. Kuyini okuhlasela impilo yakho njengoba ngibuzile? Kuyini okukhalisayo? Uyabubula ngaphakathi kumbe uyakhala sibili izinyembezi ezibonakalayo? Kuyini khona okuhlukuluzayo? uNkulunkulu usezwile nxa ukhala kuye, engakunxusela kukho kuphela ukuthi nxa usohlutsheni khala ngoba kumele ukhale. Nxa uzakhala uNkulunkulu uyakuzwa, uyezwa. UIsaiah okhuluma Isaiah 59 verse 1, bheka inkosi isandla sayo kasifinyezwanga ukuthi singasindisi, futhi le ndlebe yakhe kayigcikwanga ukuthi ingezwa. God hears. Isaiah ukhuluma amazwi asabekayo uthi isandla senkosi kasifinyezwanga ukuthi angabuyi azokuhlenga. Indlebe yakhe kayigcikwanga, kayivalwanga, kayinanyekwanga ukuthi angezwa. So nxa usizwa uNkulunkulu uyezwa, ngiyakunxusa kathesi, khuluma loNkulunkulu. Khuluma laye ngomthandazo, khuluma laye noma uphumisela, khuluma laye noma sekusehlula ukuphumisela ngomnakabo, uthi ngiyakudinga, ngiyakufisa Nkosi, woza empilweni yami, khulula mina kulezi ziga lezi yinga lezi, ungisuse emhlabeni ohlukuluzayo, ungise emhlabathini olidundu, ungikhuphe ezinhluphekweni, ungisuse, ungivikele, ungenzele konke. uNkulunkulu uza kukhusela, kazi ukuthi wedwa uyehla azosindisa umphefumulo. My God is able, futhi uyenelisa, uyasiza, uyezwa, ulusizo lwamanje ngesikhathi sohlupho lwakho. Ngicela ukunxusa mzalwane onthandekayo, uNkulunkulu uyakuthanda. Ake mphinde futhi, nxa imizwilili engasilutho nxa siyikhangele, uthi imizwilili emibili ithengwa ngepeni elilodwa. Nxa imizwilili emibili ithengwa ngepeni elilodwa, uthi nxa ekhuluma ngoNkulunkulu mayelana lemizwilili, uthi kawukho ngitsho lo wodwa umzwilili owaphansi engawubonanga futhi engavumanga kuyintando yakhe. Ake mphongo kuya kancane, okusehlelayo yebo okuningi kwakhona kubanga kusemhlabeni wesono. Nxa kusehlela uNkulunkulu futhi uyabe kubona, uyakubona akuvike okuningi, ayekele okulutshwane okungasifinyelela. Khona okungasifinyelela kwenzela ukuthi siqaphele, sikhumbule ukuthi sisemhlabeni wesono. Nxa semhlabeni wesono kwenzela ukuthi nxa sekufikile lezo ziyinga lezo, sibuye sikhumbule ukuthi siyinyama, we are just but flesh. Thina silibumba, kumele sazi ukuthi kasisibo, kasiziphileli, kasiziphilisi. We are not eternal, we are temporary. Impilo lezi impilo emayo efika ekuphetheni. Kumele sihlale sikhumbule ngezinhlupho lezi ukuze sibuyele kuye, siyokucela kuye asikhusele, ahambe lathi uhambo lonke lokuphila. Kalethi inhlupho, kodwa nxa sezifikile uyasizwa nxa sikhala kuye. Ngiyakunxusa, ngiyaphinda futhi, khuluma loNkulunkulu wakho nxa usehlutsheni. Ungadeli, ungadinwa, ungaphela amandla. Never give up, never give up. Kule ngoma engiyithandayo engizayibalela yona kancane, ingoma le unumber 131 esihlabelelweni sesiZulu, ikhona esihlabelelweni esingaso sesingisi unumber 131. Ngifuna ukubala amabala ayo amalutshwane ingoma le. Istanza sesibili yiso ngifuna ukuhamba kiso. Ithena nxa kukhala inyoni ayinake ngomusa, ebona ezinye ziwa ngeqiniso uwongiswa.
welusa indlela yami aze ayiqondise. Ngithanda ngibe ngcwele, hlala nami Msindisi. Ngingayihlabela nje kancane. Nxa kukhala enyoni ayena gengomusa ebone zinyeziwa ngeqiniso wo ngizwa. Ngithanda ukuthi ngikhulume lani izihlobo zami ezithandekayo. Nxa uNkulunkulu enaka imzilili, enaka inyonyana, umhlabela azathi nxa ebona inyoni uyayizwela ngomusa wakhe. Nxa ebona ezinye zisiwa, lami ngeqiniso uzangizwa. Welusa indlela yami ayinake ngomusa. Ngithanda ngibe ngcwele. Ngifisa ukuthi ngibe ngcwele. Hlala nami Msindisi. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyasithanda. Ngifisa ukuthi ngiye kuvesi yami yokugcina. Isihlabelelo 34 ivesi 17. Ikhuluma amazwi amahle ivesi le esihlabelelo 34 ivesi 17. Ngiyavula isihlabelelo khathesi 34 ivesi 17. Sengifikile kulesi sihlabelelo. Mfuna ukufunda uvesi 17. Uvesi 17 uthi abangcwele bayakhala kuye. Then the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Abangcwele bayakhala kuye. Uyabezwa abakhulule kuzo zonke inhlupho zabo. uNkulunkulu kaphonga uhlala kasostuji. uNkulunkulu kasosithombe. uNkulunkulu uyezwa ngendlebe. uNkulunkulu uyabona ngamehlo. uNkulunkulu uyasukuma ezulwini ehle aze phansi azosindisa. Nxa esindisa sengitshilo kaphonga usindisa kakukhuphi edakeni akubeke emhlabeni kuphe emhlabathini akuchiye khona kuzihambeni. uNkulunkulu has a specific place, place and a specific location. Kule ndawo lapho asindisa isisakhona. Ngithanda ukuthi ngitsho kancane. Nxa uNkulunkulu esindisa kule ndawo akhangela ukusenzela khona ekhaya. Nxa sizafunda izifundo eziningi, sizafunda la ngalelo khaya. Kodwa ikhaya lelo kuthiwa iJerusalem elitsha. Ikhaya lelo yikho kuzahlala kuphile abangcwele abasindisiwe emhlabeni onakeleyo, abazakususwa bakhutshwe. Impela ukusindisa kokugcina yikuthi sisuswe kulo umhlaba wesono. Umhlaba lo udilizwe uphele, kungasabi nento eyisono futhi, kungasabi nento ekugula futhi, kungasabi nento engumkhuhlane njenge-COVID, kungasabi nento eyikufa. Nokufa kuzagqithelwa kuphele, kubhujiswe, kufe, kuchithwe, kungabi lokufa futhi. So uNkulunkulu uyezwa imithandazo yethu. Nxa sizwa imithandazo ufuna usikhulula, ufuna ukukhuluma amabala la aqhakathekileyo. He saves us from certain things and delivers to some place and some location. How uNkulunkulu sisindisa kuphi? uNkulunkulu sisindisa ebugqilini. uNkulunkulu sisindisa sisuka ebugqilini kumbe besingabahlamuki. Uyasisusa, uyasikhupha, uyasisindisa. Nxa sesikhala sesifuna ukubuyela kuye noma besingabahlamuki, uyasisusa ekubeni ngabahlamuki asenze sibe abantu bakhe. Uyasisusa ebugqilini asenze sibe abakhululekileyo. Uyasisusa ezitheni zethu asenze sibe ngabantu abangalahlupho asebekhululekile. What is this now? Kuyilo ngifuna ukukhuluma ngempilo entsha. Impilo endala impilo elokufa. Impilo endala impilo elobugqili. Impilo endala impilo yokuhlukuluzeka. Impilo endala impilo yokugula. Impilo endala impilo elokufa. Impilo endala impilo egcwele kwesaba. Mina ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisuse emhlabeni wokwesaba, angisuse emhlabeni wokufa, angisuse emhlabeni womkhuhlane,
angisuse emhlabeni ohlukuluzayo angise ku new community, i-community yabakholwayo, angisuse ku community yezigangi lezikiwi, angise ku community yabakholwayo, angisuse ku community engalathando, angise ku community elothando, angihlalise endaweni ecwengekileyo ehle, indawo empilo entsha, new life, ngibe isidalwa esitsha. Nxa ufisa ukuthi uNkulunkulu akukhulule endaweni ehlukuluzayo, endaweni ebophayo, endaweni ekucindezeleyo, ngicela ukuthi namhla endaweni yomkhuhlane, endaweni yokugogeka, endaweni yokuthi uNkulunkulu uyakhulula lezigoga ngomhla esiza uJesu, ziyakuhlabela ingoma zigijima zithi ncinci kandoyi nasi inkosi ebesiyilindele. Nxa ufisa ukuthi lokho kukwehlele, ufisa inkululeko enjalo, inkululeko esonweni, inkululeko ekuguleni, inkululeko ekufeni, uJesu ukhona. Wozani kimi lina lonke elisindayo nelikhatheleyo, mina ngizakuliphumuza. Ngiyakunxusa mzalwane ukuthi yamukela isipho esokuphila kuJesu. Nxa abantu ungakamamukeli uJesu njengenkosi lomsindisi, lusuku lokumamukela. Nxa kuthi wawuvela usumamukele uJesu njengenkosi lomsindisi, lusuku lokubambelela kuJesu kuze kube sekupheleni, kuze kuyofika usuku lokwamukelwa. Ngiyakunxusa mzalwane, nxa ungabhaphathizwa egameni kaYise, elendodana belikaMoya oNgcwele, zihlanganise loJesu ngombhaphathizo omangalisayo. Yiyo umthandazo wami egameni lenkosi yethu uJesu. Asikhuleke nini. Nkosi ethandekayo, namba abantu bakho abezwa ilizwi lakho, sebezwile ukuthi wena uNkulunkulu obonayo umumo lemeko yethu, uNkulunkulu ozwayo ngendlebe nxa sikhala. Nxa usuzwile uNkulunkulu o-actayo, ozayo ehle aze phansi azosindisa. Ngiyakucela ke Nkosi ukuthi silapha njengabantu bakho sesizinikele enhlizweni zethu. Abanye bethu sesisukume sema ngezinyawo sihlonipha ubukhosi bakho. Samukele kuwe uzwe ukukhala lokukhuleka kwethu, usihlenge, usisindise, usisuse endaweni yohlupho, usise endaweni enhle. Sifake entendeni yesandla sakho, usikhumbule mhla usizawuzolanda bezentando yakho. Usamukele ngoJesu siyakhuleka. Amen. Yona inkosi